ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭राꯏꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯚ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯄꯨꯇꯤꯟꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 24ꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯅꯅꯕ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯥ 5ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 22ꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯅꯅꯕ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯊꯥ 5ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯌꯨꯀ꯭रेनꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯟꯕꯥꯁ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 5 ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯟ ꯄ꯭रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिनगी क्लोज एलाई ओरिबा फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई शोइगुना बोस्टो ग्रुप असी इंस्पेक्ट तौखी लोइनना यूक्रेन खुथोकबगी थौंगसिंग चथारी अने डिफेंस मिनिस्ट्री की मैकाइदगी हाइरे। फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई शोइगुना कमांडर सिंह मरुइना येकनबा यूक्रेन की साना काफ यारबा मिसाइल अमदि आर्टिलरी वेपन सिंह टारगेट तौननबा खगनख्रे। रूसियन फॉरेन मिनिस्ट्री की मैकाइदगी हाइकिबदा खुसुखलाइ सिंह अदु रूसियाना कंट्रोल तौरिबा डोनबास की रेसिडेंशियल एरिया दा कापसिननबा होनबदा सिनाइ अमदि मसिना गेहू की लौबुक अमदि ग्रेन स्टोरेज सिलोस मई थाननबा होनबदा मरुइना सिनारे। यूनाइटेड स्टेट्स अमदि मसिगी एलाई ओइना चटमिनारिबा कांगबोसिंगनादि रूसियाना यूक्रेन फेब्रुवारी 23 लांदाबा हौखिबदगी $1 बिलियन क्यागी सनफम ओइगदबा खुसुखलाइसिंग पीथदुना लाक्लिबनी। मसिदा लॉन्ग रेंज आर्म्ड सिंह यावरी यूक्रेन दी रूसिया की लॉजिस्टिक अमदि एमुनेशन अब कुंट्राद यूक्रेन माइ पाकने स्ट्राइक तौबा ngamkhare। हनक द वेस्ट की मैकेदगी सप्लाई तौरखिबा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सिंह सिंदरगा तेगदु सदागिबने। डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग द वेस्टर्न सप्लाई तौबा खुसुखलाइ सिंह असिदा अकनबा मौंगदा एटेक सथनरबा खगनख्रबनी। यूक्रेन साना काफ याबा खुसुखलाइ सिंह सिंदरगा डोनबास रीजन की सेपरेटिस्ट सिंह कंट्रोल तौरिबा रेसिडेंशियल एरिया द एटेक सथाइ हारिबने। नागालमरोमद यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की सिक्योरिटी चीफ अमदि टॉप प्रोसिक्यूटर सस्पेंड तौखरे। यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन की स्पाई एजेंसी SBU की हेड अमदि प्रोसिक्यूटर जनरल बोलेबा की मयोक्ता इहौ चागटपगी केस का मरी लेना थबक्ति सस्पेंड तौखरे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंग इना फोंदोक्ले। प्रेसिडेंट जेलेंस्की हाइगिबदा रूसियान ऑक्युपाई तौदुन लेरिबा एरिया दा हाना एम्प्लॉई ओइरंबा मियोइ हुमफुरोम हेनबदी यूक्रेन की मयोक्ता थबक तौरे। कोलाबोरेशन अमदि ट्रीजन केस पुना चरु 82 असि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल सिंह मयोक्ता हांगदोखरे। ऑफिशियल इवान बागानोव अमदि इरिना बेनेक टिकटोवाना सुहिरमसिक मतंग करिगुंबा कमेंट अमदा पीखेद्रे। नौमाइजि निमिट की वीडियो एड्रेस अमदि जेलेंस्की हाइगिबदा स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी की फाउंडेशन की मयोक्ता क्राइम जदबसी मरी लेनबा हेसिंग अदुदा वहंग हांगनिंगाइ ओइ अदुबा वहंग सिंह अदुगी मतिक जाबा पाखुम दि पीखिदबनी हाइना पीगदबनी अने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट फोंदोके। प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मकोक थोंबा एडवाइजर सिंह की मरक्ता अमवरिबा एंड्री सरमिनोव क्लेरिफाई तौखिबा वफम अमद ऑफिशियल सिंह अदो हौबगी वनदि मफम लौथोक्ट्री मखोइ सिंह अदो इन्वेस्टिगेशन चथबदा पेंडिंग ओइना लेबना। सोमनतगी ओइना मफम लौथोकपा खक्तनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द ऑफिशियल अनि असिना इन्फ्लुएंस पीबा थिंगनबगिदमक्ता MVU की एम्प्लॉई के मरी लेनरिबसिंग इन्वेस्टिगेट चथारे। हारिबा थौंग असिमक्सु प्रोसिक्यूटर ऑफिस दा फ्लाई तौरे। प्रेसिडेंट मसिगी मतंग मतिक चापु होरेप लोगने। SBU की चीफ इवान बागानोव लौथोकलिबा सि प्रेसिडेंट जेलेंस्की की होनदि अंगांग ओरिंगदि हौना यामला लुना चाना तिन्नरखिबा मियोइ ओरिबनी। इंग्लिशिंग अनि ताराग मरिगी मतमदा रूसियाना अनक्स तौखिबा क्रिमिया द SBU की हेड ओइरंबा ओले हाकुलिनिसपु लैबाक की मयोक्ता इहौ चथबगी चार्ज सफागतख्रबनी। रूसियन फेडरेशन की इंटरेस्ट येंगलगा थबक तौरिबा क्रिमिनल ग्रुप सिंह सरुक ओइरिबा मागा लोइनरिबा मियोइसिंग पुनबक अतुना मदुगी दायित्व अदु पुगदबनी हाइरे। जेलेंस्की हाइकिबदा येंगनबसिंदा अरोन अथोकी पाउ विधोकपा अमदि रूसियन स्पेशल सर्विस बो खुसमनदुना थबक तौए। खारसानद वेस्ट तौबा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सिंहसु चार्ज तौखरे। लोइनना जेलेंस्की सजेस्ट तौखिबा वफम अमदा अतोबा SBU की ऑफिसर सिंहसु मखातन एक्शन लौखटकनी हाइबगी वफम यावरे। मखादरकवा अतोपा पाउदा श्रीलंका दा इमरजेंसी लाउथोखरे। श्रीलंका की एक्टिंग प्रेसिडेंट रानिल वेकेमे सिंघे निंगथौकाफदगी इथल लेबाक असिदा थोकलिबा मियामगी तंगदु लेतादबा अमसुंग साथीना फत्रबा इकोनॉमिक क्राइसिस असिगी येंगलगा स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाउथोक्तना एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट अमा थोखरे। पब्लिक सिक्योरिटी की येंगलगा पब्लिक ऑर्डर गागनरबा अमसुंग कम्युनिटी असिगी पुंसिगी नमक्ता मथौ ताबा सप्लाइज अमसुंग
सर्विसेस ngaktu na thamna na Sri Lanka da public emergency lakthokle aina gazette notification aduna hai hi aina lepa ka si paukje Daily Mirror da hai acting president Wickremesinghe Singhe na constitution na mangon da piwa sakti gi yumpham da proclamation amana state of emergency adu lakthokre aina pause aduna hai adagi president Gotabaya Rajapaksa lepa ka si thadok Singapore da sian khrabagi matong bhag pham da gi resign tawre hai rakre President atuna ahan bada Maldives ta chen khibani leiba gaji ko nung Colombo ta leiba mahak office na residence da protester dising kya na thamjila kiba duki matung mahak leiba thadok tuna chen khibani ausi leiba gaji ke no president nama khallagani president Mikhal adugi nomination sing adu leiba ko ni ta pang thok lagani amaso July kunda Sri Lanka ki anu president adu khallagani ana Sri Lanka ki parliament da law thokre panbajaba nungai ri wafam abdi marwi for opposition leader Sajid Premadasa na president Mikhal asi contest tawdori Mahang Sri Lanka ki presidential Mikhal aduda mai pak na bagi pipa madu soba thaba kamani hairaduna Premadasa na irai numita achumbar mai fakani aivadu mahang thajaba maron na Mikhal asida ma contest tawgani haike Sri Lanka da photo puthok na bagi tangai fadaba masak sing phangkidaba na sathi ba award wa ma wek nabaga loida na March lisingani kungi madung dagi lepa kasigi currency mamal adu sada 80 da lekha tarakre masigi madak da lepa kasigi international santon sing na bagi phirep sing adu ngak bangamtre amasung foreign Results amata leitabadagi leibak ke sentong ke fibam khwaidagi khudong thiba thakta leikre junta ki military sing sokalakbagi resistance militia singi matak tayar strike sathagre haukiba sayulta Myanmar da leiriba resistance militia sing da junta lenga ke lanbi sinda kan baitek sathaduna magoi ki lanbi ahum har ke piki laman singbo oina Myanmar ki Sagaing township Divine township ki mafam kya akan bayar strike sathagre and local source tagi phangba pau amada phong toragle Hauki basagol sen mitagi nong pok tamba Dafine village Niyaung ala Namiyar yin kayak amasong Niyaung benta dal eramba khunsa sing Myanmar lanmi sin akan biyar structure tharapodagi mayum thadu not khunja lising kya lanjena bahukre ana mafamadu leiba khunja amana phongtoragle marak da baliba khul sing asigi khul lon habada leiriba ken yu township da leiba myu sing ase mutorel ki nong pok thang banakal da leibani Myanmar lanmi sin air structure thariba adugi wanava mai ke da leibani Mafam adugi khunjas na phongdor pada Myanmar lanmi sing year strike adu bo singdar aduna Malaysia singna office tawna da lan kap hogi ba asi nungthel gi pung amaga makharum adwai da gire lan kam na badu minute ni forum leptra sathaki ana paudam lakhe maka tarakwa atop Manipur gi pauda athafum jauna lockdown fata sajiliba home station mi mitara ga mangani gi manungda masa masana sidok jana bakhangan kre Lockdown pata lanai miyos na nga fana na basem liba athafum amadi home station namit tara mangani ki manung da masama-sana sidok sana ba lockdown development authority ki director L Bhagto nga si thokpa notice amada khangalagle notice asigi matungena lockdown part ki ecosystem da athafum home stay amasung khangpo kya sajileba asina akaiba pire masina fara sigi mahausa ki phibam da changlo sogalle para sigi manung da lanai miyos na home stay hana khangna yum sing sa da leiriba asijo Lenga ki sab chafa regulation amagi makhada sathaba boide hirama sing matang ta sukum ni yengchili Manipur Loktak Lake Protection Act lisingani taruki section 4/1920 amadi ek asegi section 5 ki matungina Loktak Fat ke mausa ki film da kai tharakli basi action da laure para siba amukana semkat na bagi pandam da atha hard from the matak sa home staging marilina ba miyoising society sing nga si notice to ki banamit asidagi faraga Namit taraga mangani gi manungda masa-masa na lakto kadabani Deputy Director Purbo Official sing nungai na tumthaba ya kiroi dori Imphal District ki Porompat Police Station lokat kiva FR case number 235 close 8 2013 PRT PS asigi matungina Chief Judicial Magistrate Imphal SK Court Criminal Case number 44 of 2021 arba case asigi matang na si fawada CJM Court asina karam bakongtang lokat kiba leirabagi abagi action taken report ama saliba July tha asigi nifanda High Court of Manipur submit tawgre case asigi complaint oriba State Veterinary and Animal Husbandry Department Deputy Director ki phamsu pariba Dr. Sarungbam Indrana Porompat Police amasung Veterinary loisang asigi tongan ba thabak thong singi matangda asoiba aran pasing CJM Imphal East amasung High Court of Manipur da ai bawa ko na khut thindu na mayak sena phongdor padagi criminal case ase loisan ba ya ki roidore Dr. Indra asum baga argument kaya aduma ke advocacy ki khudang da High Court of Manipur da pohalak padagi court asina CJM Imphal East ki court pending laiba case ase ki matang da action taken report tawrak padagi report asi CJM
CJM की कोना था असगी निफानदा हाई कोर्ट असिदा लान कटकिबने बेबिसना की मफमदा हाइका लाइकत तमखरे निंथौजम बेबिसना सानु लाइकिदबगी अहमलक सुब कुमन तौरमगसी पांगथोक्तुना जेसी इमुंग मनुंग अमसुंग मरुंग मपांगसिना लाइकिद्रफी की फोटोदा हाइका लाइकत तमदुना पांगथोक्रे बेबिसना की अरोई बयाताफम ओरिबा तांखम अवांग लाइकाइदा पांगथोकिबा संबा थौरमदुदा JSA against the murder of Ningthaujam Bevisna Sanugi convener L. Genasuri Nahai, Lisingani Taraga Mapangi July Taragani Panda Standard Crawford Higher Secondary School. Kansiburgi boarding the Miatina Hatutuna Tambiram Babisna Lakidava. Sayum Mapum Parakle Adoba Miata Sigimata Nagasi forward that Langzin Amataputopangam than a lady. CBN Piriba Babisna Biarki Kesasi Atomatam Deloisin Viduna Miata Sigimatanga. Justice Pangan View and Marilena Basingi Punung Singsinke. Aroy the content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri ba puna mapadaga jari channel is atom da kana badi subscribe to be business subscribe to be ramaloina like and share to busuka wi kanuk namak po amagana thaga jari